Také online paid surveys, hash zarada prodają fotografie $make money selling photo ili microstock earn dollar, izvrstan i siguran način zarade ako ste majstor fotografije ali možete zaraditi kao potpuni amat. Stok fotografijom se podrazumijeva svaka fotografija za koju je ponuđena na prodaju licenca za upotrebu. Licence za upotrebu ovakvih fotografija obično prodaju specijalizirane stokgrafe agencije. Mogu se prodawati više puta. Jednostawnim riječima, što više fotografija pošaljete agencijama, veća je vaša zarada. Kupati vašu fotografiju, recimo, $3, wasze je 50%, dakle imate zaradu $1.50, od samo jedne kupowiny wasze jedne fotografije. A, istu fotografiju może kupiti neograničen broj kupaca u neograniczenom vremenu, što vrijedi i za sve ostale fotografije koje budete poslali microstock agencijama. Osim toga, zarada se uvećava činjenicom da sve vaše fotografije možete istovremeno prodawati kroz nekoliko microstock